Oke, selamat datang di Larwambojo School, sekolah terkeren di Kabupaten Bima. Ya, sebelum dari tanah coba ngomdoh perkenalkan wekin dai bandai wa umu. Oke, ngomi ulu. Cerita jap au pengalamanmu. Ya, perkenalkan ngaramadal Joni, profesi petani, petani sia alias garam, kadang-kadang dadi oje, cuman dadi oje ke nae ujian, nae fitnah badou, karena mada oje, madang gahi ke badou playboy, karena tibai siwer gandeku, kadang wara janda tua gandere, janda muda wara, rawi ipakira barahin ore nih jandare. Au si caru ke pengalaman gomire, kone nahu ke tipu patah ku janda, dohong gomire. Sialah lapa mecaru pengalaman. Selama tei nahu ke nonta pra janda, kone sampela tiwarana. Gomire, cerita jap pengalamanmu. Perkenalkan ngaramadal bakato. Profesi amba buntu sampai saat akem buipu. Bau mada amba ke buntu, ha? Karena pertama mada pengangguran, kedua kaina mada tiwa ku karawi, katolu kaina mada amba tika kubuntu mentadek terima piti hintirong ko. Mori slow. Au pengalamanmu. Sawatib da amba mada buntu repa i mori ni dikampa-ampa poda kay badou setelah mada amba buntu piti orer dirima au dom kampa-ampa kay mada re na oko sekali lo sa ili mada iyotan saung gahina tampu saat edem mada ngupak ore pitin sau ternyata gaga bajur ore piti kepala ampu kacoi badou mori ke. Waram lebih pak ini, nda di saat edere madara horong ko sa takko, ndake kameu nare. Ngori ede katufen, tui, o sapa hoke, dendam madda di andong re. Hidi, wati loam pak dendam sesama manusia, huh? Hama jale, tu kiding gomire, cerita jab au pengalamanmu. Pae, madda pengangguran, stres, selama tolumbaa, sambaa esedoro, dua mbaa madda di Jakarta, dua mbaa ti Karawi re. Setelah tolumbaa madda raka Karawi, singkat cerita madda nikah dan wei madda waarai badou. Tiba deku, tabe kombilau kaina andou re la bomonere. Terus sambaan cengga, madda re nikah wali kula osiwem kalai ni kentero. Selang waktu tolubura, Cengga wali madda karena sia na elokon 5 bulan. Nika ampo de tolu bulan na eloko sia 5 bulan lalora. Sampai saat ede madda wati wara imbi ku siwe ara dunia kini. Trauma madda pae.